Singomakhanya sithi ake sishaye isigxivizo lana enkulumweni kaNgizwe Mchunu la khona ebekhuza umhlola ebabaza ekhuza ichilo ekhuza amanyala enziwa ilamasimba lawa ekuthiwa zitabane inkonkoni ongqingile imsunyonina. Ngizoshaya isigxivizo ke lapho njengomfoko amakhanya ngizothi uqinisile impela uNgizwe Mchunu nina itabane nina inkonkoni niyala abuse ithuba niya abuse ugap niyas abuse ispace sokuthi sikwazi ukunamukela sokuthi sikwazi ukunitreata njengabantu emphakathini niyal abuse nina lelo thuba lelo nisikhwele emakhanda niyadlulela nina neqa ured line anwazi ured line nina itabane msunyonyoko amasimba lento eniyenzayo nina zinsha uZulu evele eguqe phansi ngamadolo ehlaselwe ubuwiki be-leadership yakhe njoba uZulu kumanje nje eholwa ubuholi obuntekenteke obuwiki niyangena nani izinkonkoni msunyonyoko nizokwenza isizwe sibe wiki ngalobutabane benu ngalobunkonkoni benu niyangena manjena nizolokotha nizothinta amagugu esizwe nizothinta izembatho zesizwe nizozi abuse nizokorobha ngazo nizodlala ngemvunulo yesizwe nizokwenza amanyala nizokwenza amasimba ngemvunulo yethu amasimba lento eniyenzayo singamanguni thina kwanguni ayikho into ekuthiwa inkonkona sikho isitabane kwanguni. Kodwa ngoba sise-South Africa eliphila ngenqubomgomo yomthetho sisekelo walelizwe ngaphansi kukahulumeni sibe convinced by uhulumeni sakwazi ukuphila nani emphakathini salugwinyitshe sanamkela sathi sizodla noma kubaba kuyababa kona kodwa sivumile siyisizwe sikaZulu niyazi nani ukuthi isizwe sikaZulu isizwe senhlonipho isizwe siklini sihlanzekile kodwa nina niyasingcolisa ngalamasimba enu okuphethulana imdidi lapho seniyasuka manjena nizothatha izembatho zesizwe nizothatha ubukhosi besizwe ngoba imvunulo yubukhosi besizwe. Imvunulo yizembatho isigqoko sesizwe imvunulo nizoyithatha nina nizokwenza amanyala nizoyinyela nizokwenza uthuvi amasimba lawo enwenzayo ilebe lele nilenzayo kusho thina singomakhanya amasimba anikwazi nina ni right nigqoke ingubo zabafazi anikwazi manjena ukuthi nina seniya adapta manjena senijump i-red line senigumula ingubo zabafazi manje seningena kwimvunulo seningena kuyisembatho sesizwe seningena kuyisembatho sesizwe manje nina senenza amanyala ngengubo yesizwe amasimba lento eniyenzayo ngeke inikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke iwiki kwayiyona yumsunu nje ngeke izinikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke nikhuzwa yithina ke manje amasimba lento eniyenzayo fuseke indaba yenu kade niyasitakelwa zinja.